الزلف اللون ذينا مسلمة كذينا الجوكاء اميروش برجح الزلف لك يا جماعة سليمة الجي الزول الياس مومو شريف الزول يا جماعة لا يتراجع مرض راس لي كومونتير خطر هذا قوي هذا جهد والناس مش زيني كازول يفرخ يروحوا كومونتير الزول يا جماعة الزول فلاح الزول فلاح سامي الزول فلاح صديق سال الزول يا جماعة رياض شباب صحيت بيان سور راني شباب توجور بوغوس توجور فيف لا في مانيفيك هيا كل واحد يدير لي كومونتير يرحم والديكم هادي نحبها اللي يدير لي كومونتير اديني بنسيت وين يدخل لنا كومونتير اديني بنسيت اللي يدير لي كومونتير يقول منين وين راه واش من لافي اللي راه فيه La GSK, ouais, ça mérite. Ça mérite de parler de la GSK. Ah oui. Vous savez, là, je commence par là déjà. Merci pour le monsieur qui vient de me faire un commentaire. Parle un peu de la GSK. Vous savez, quand la GSK était dans la difficulté totale, moi, je voulais pas m'en passer. La preuve, j'ai rien effacé sur ma page. Je suis un homme de principe jusqu'au bout. Ce que j'ai fait, je l'ai fait et je l'assume. C'est comme ça, c'est la vie. On peut faire des erreurs, comme on peut, c'est ça, la politique change, la situation change, c'est tout à fait normal. Mais un homme de principe, il doit rester. En plus de ça, un artiste. C'est quoi un artiste? Un artiste, c'est le miroir de la société. C'est l'observateur. Il n'a pas le droit d'avoir une étiquette politique. Mais il a le droit, aujourd'hui, de parler du mal sur un mouvement. Demain, il peut dire le contraire. Parce que l'artiste, il suit l'actualité. L'artiste, il est là pour dire hadari. Un artiste, il cherche pas à avoir un poste de responsabilité, être un député ou un ministre. Surtout ça, moi, impossible. Je ne peux pas. مثل اللصاص نزلت كاع واش عطيت لهم البارح ومزلهم يدور ما تحشموش والله العظيم ولاو ديكلون يضحكوني على بالكم والله العظيم غير يضحكوني راهو يبهدلوا فيها وحدهم ميكراف اش بهدلني من سنات مثلا ميكراف لو كون تسروسو هذا فنين مودوت ومازال كل الدورة ديال لاباج نعميرو شو تشاي مال النيف والله ما الساعة ما قرا من النيف فيرو العرض كون نجح فيرو صغير بلي يكون ويا الخردة لو كان يديني ونيني وندنيا اتبروكا يميرن والله كاين يو ندي الشر كاين كيك يا ولد مش تحت تبروكا بلي كاستوا تي با مون نيفو وراح تلعب في مانيش او ذوراش وراح تلعب زيت وخنون وراح تلعب قدام داركم كلمه صغيره برك نرمي نجدو ما يسحقكش الله غالب سي با ان كومبلكس دو سوبيريوريتي بلي نعرف ولا مي هكذا ما نحملش هاد الخماجه هذا في لاباج تاعي حبيت لاباج تاعي تبقى بروبر يا لو كان 20 بيرسون جو بريفير 20 خير من 100,000 كلاب واش ندير بيهم انا واش جيك سافير كوا
هاو خرجوني من السوجي تيوا. اشاك يدخل واحد الكلب يديني في طريقو، يا هاو ماشي حقالي راني ظالم هنا. هيا ما نقيمكمش كاع، ريحوا ادخلوا الا حبيتو تدخلوا. جاوني فوالا ديكش ما ديكش مالي وديا. Alors, Niraoun, la période où la GSK, elle avait des difficultés au début, j'ai soutenu, j'ai fait un clip. Imaginez-vous, j'ai fait un clip. J'ai composé une chanson, j'ai fait un clip de ma poche pour tout simplement encourager l'équipe de la GSK et la direction de Chérif Mellel. Ils m'ont insulté. Non, c'est pas un bon clip. Alors, on financier là, le mieux, arrête d'argument. Moi, j'ai fait. Tu as fait quoi pour la GSK? والله يا خاوتي واحد ما عاونوه. هايا من بعد كي راحت لا جيسكا لا فينال ودخلوا كاع ولاو كاع في جيسكا. وليت نضحك قلت يا الراس الدنيا مع الواقف. واش ندير انا جبت روحي. مي je suis toujours pour la GSK. La GSK dépasse Mellel et dépasse Erigène, Yazid Erigène. Elle dépasse tout le monde. La GSK, c'est une identité, c'est notre culture. La GSK nous a donné. Moi, je me rappelle de la GSK des années 80. Mais pour politiser la GSK, c'est injuste. Mais le malheur de la GSK, on reste toujours sur le sujet, celui qui a handicapé Mellel, celui qui a massacré Mellel, il s'appelle tout simplement, c'est pas l'État algérien, c'est pas les autres, celui qui a massacré Mellel, il s'appelle Farhat Mhenni. Comment? Mellel, il a refusé de faire un démenti sur ça. Farhat Mhenni, lendemain de la perte de la finale, en plein Stalingrad, République, si je me rappelle bien, ou Stalingrad, bon, peu importe. Galhoum, Chérif Mellel, l'équipe de la GSK, il a préféré de donner la coupe aux Marocains Amazirs qu'aux Arabes algériens. Ah, Mellel, ya habibi, il fallait parler. Il n'a pas touché exactement le pouvoir, ou l'État algérien, ou les services de sécurité. Il t'a touché toi, tu as toujours dit que je suis algérien, de la famille de Chouhad Allah yarhamou. Tu as accepté cette déclaration? C'est une honte. Wallah, c'est une honte. Je te respecte toujours, tu es toujours mon frère, mais c'est flagrant. Il t'a sali, il t'a détruit, M. Mellel. Farhat, il t'a mis une balle en pleine tête et tu t'es même pas rendu compte. Bah, c'est que je n'ai pas rajil. Mellel, que je respecte, il va accepter cette offre. Et donne la coupe pour les Marocains et l'Algérie. Mais c'est pas possible. Ça rentre pas dans l'esprit. Qu'il fallait que Mellel passe dans des chaînes de télé de faire un démenti. Hein? Le Mac GSK. Gars, les événements, les عندنا في la Kabylie, le Mac يكسرهم. Ils nous ont créé des ennemis à qui qu'on s'attendait pas. Quand même, un minimum de respect pour le peuple kabyle. Quand il y en a qui me disent que le peuple kabyle, c'est pas de la même manière comme il le dit Farhat Mhenni. J'ai traduit Chab Qbaili en français, le peuple kabyle. Point à la ligne. Par cache la division عندي. Là, peut-être j'ai fait des erreurs auparavant, j'ai écouté ces charlatans, mais avec le temps, on réfléchit, on se ressaisit, on essaye de voir les choses d'une autre manière, surtout depuis ce qui s'est passé en Kabylie. Nar, l'airham li matou, j'ai vu la solidarité du peuple algérien, خلاص. نبقى ما نقول له باسكو روحنا كاع في ليرور. انا تاني يا خوتي رحت في ليرور عن بالي الصح واش كانوا يقولوا اون فان دو كونت شفت بعيني الناس يديبلاسيو بلي سومي رومورك موالقنا مغرتايه معين عاملين الناس من جلفه من الغواط من قسمتينا مع النابه pour soutenir leur frère. Ils nous ont donné le claque.
Une leçon, au sens propre du terme. Ils nous ont donné une leçon. C'est important. فهمت باللي on est tous des frères, avant tout. On a tous un cœur. On a tous des larmes. On pleure tous de la même façon. Pourquoi cette haine? Ah, c'est pour, tout simplement, faire un fonds de commerce. Je ne participerai pas à cette mascarade. Point à la ligne. C'est tout. Alors aujourd'hui, mon cher ami, c'est lui qui m'a posé la question sur la JSK. Il faut être solidaire avec la JSK. اللي جا مرحبا به. اللي ما يخدمش الله يسهل. اللي يحب يكسر JSK نكسروه. Vive la JSK. هذا يا سيدي الرجال عطيو له une chance. عطيو له une chance. Mais parce que de boycotter la JSK, ça a toujours été la technique de ce mouvement extrémiste, c'est de tuer la JSK. Tout simplement. Peut-être sans se rendre compte, peut-être c'est voulu aussi. لازم حاجة اللي ما يحبوهاش هما حنا قبائل كاع نحبوها. وي نحبو هما JSK c'est une équipe nationale. Elle représente l'Algérie, les couleurs de l'Algérie. Tu peux pas la récupérer d'une manière technique. JSK c'est pas le Mac. والله يهديكم. ونولي لكم شويه اللور. نهار من لا avait fait une déclaration. Le stade de la JSK, le nouveau stade de Tizi Ouzou, il va s'appeler stade de Lounas Mato. Lounas, il mérite, c'est le géant. C'est notre idole à tous les Kabyles, parce qu'il a payé de sa vie. خرجوا عليه لي ما كيستير الخوا. كنت تتبع في اللايف تاعهم. Non, حكومة بعثاتو tout simplement pour endormir les Kabyles, on n'a rien à foutre du stade, s'il va porter le nom de Matob ou pas, c'est pour prendre les Kabyles en contre-pied. Après, une fois qu'on a notre indépendance, on va l'appeler comme on veut le stade. Après, tu chafou, c'est une, parce que, marabine fait les bêtises, ils diront les bêtises. Chafou par la suite, là, j'ai, واحد ما سمع لهم, j'ai ce que c'est le symbole de la Kabylie, ولا حبوا يديوها complètement. ينحيو درابو تاع الجزائر ينحيو الجيري JSK مات JSK فرحات مهني روح تلعب انا روح كاودي روح تلعب قدام دارك va jouer devant chez toi c'est beaucoup mieux. Est-ce que je suis réaliste à votre avis ou pas? Comment il s'est permis un homme de 70 ans 40 ans de politique un gamin de 16 ans, je pense qu'il aura une réflexion, il ne va pas utiliser ce propos, c'est injuste. Mais là, l'équipe, le staff de la JSK, ils ont donné la coupe pour le Maroc, la Coupe d'Afrique, parce qu'ils sont amazirs, ils ne veulent pas la donner aux Arabes algériens. Mais comme, vive JSK, vive JSK, vive JSK. JSK, c'est notre identité, c'est notre symbole. الناس معطوب même الله يرحمه avec les béquets راح معاهم pour la Coupe d'Afrique. Alors c'est pas فرحة مهني aujourd'hui يردنا JSK Mac. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors la khawti, bon, نبدا le sujet, bon, j'ai répondu tout simplement à la question, même si j'ai pris un petit peu de, un peu de temps, mais c'est normal. Il faut expliquer les choses correctement. Aujourd'hui, vous savez, c'est l'enterrement de notre ami, Allah yarhamou, Loussef Hamani. Loussef Hamani, à qui je souhaite vraiment, mes sincères condoléances à sa famille, qui se repose en paix, Inch'Allah, parce que c'est un grand monsieur. Loussef Hamani est un kabyle algérien. Elle est issue d'une famille vraiment de shuhada, rjal. اللي ماتوا على الجزائر. Loussef Hamani, c'est le symbole. Loussef Hamani, c'est un homme planétaire. Moi, quand je parle de Loussef Hamani, parce que je suis presque de la même génération, même si je suis jeune, Loussef Hamani, c'est quelqu'un, وين يروح الله يرحمه وين يروح يبوكسي يمه معاه
على بالكم لي يويو تاع sa mère, avant qu'il commence مسكين, avant de monter sur le ring, sa mère lui faisait des يويو, الله يرحمها aussi, paix à son âme. ما تعملوش عقلكم. انا شفيت عليها الله يرحمها paix à son âme, sa mère. نهار الشارع يتما قلات لو نسيت يتما قلات نهار الشارع في عبان رمضان جينا كاع بور ايتر سوليدير افيك لي كي جابوه خرجوا يتما قلات جابوه مع الحبسيه ونيتي توش لا لانتيريور دو تريبينال يا الخوا لا مات الوصيف حماني عطاتها باليويو على بالكم والله العظيم moi personnellement j'étais jeune j'avais des larmes aux yeux là je vous parle en 86 سيدي محمد بن رمضان كما قلت خرج هكذا سبع voilà le moment chaleureux les moments de l'union de la Kabylie alors وليدها الله يرحمه اليوم مات لا في la même chose ni une chose bon je vais essayer de vous faire passer d'abord on m'a envoyé les vidéos الله يرحمه مسكين paix à son âme on m'a envoyé les vidéos de Loussif Hamani il y avait un monde de fou quel plaisir شطر فيرا فاس شطر فيرا ناصر سمحتي كان ثوالم ثقمات il y avait même les ombres la main dans la main c'est l'enterrement d'un grand géant d'un symbole سمحتي جو كان وقيلا لا صايد المباشرة من قرية أو مقبرة قرية إثوفاف بتزو بلدية يحيى عين الحمام لمغادرة وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق صدقاق رفقة والي ولاية زوزو المكان بعدما وقفوا على جنازة الراحل رحيل فقيد الجزائر لطيف حماني بعد مرض ألزمه الفراش لسنوات. الوزير كان رفقة عبد الرحمن حماد رئيس اللجنة الأولمبية وكذلك ولولاية تيزي وزو ومدير الشباب والرياضة لولاية تيزي وزو وكذلك وزير الشباب والرياضة كما ذكرت رفقة ولاية تيزي وزو. كما تابعتم مشاهدينا الكرام كل سؤالان غالا كمان شغال انت دولن الساقي ثمرت قبيليت القبيلين عندما الان وروح عندك سر انت جميل الوصيف حماني قبائل كاع جاو قبائل كاع يحبوه مي الوصيف حماني بوكسر الجيريان il a levé le drapeau algérien un peu partout dans le monde il est connu à l'échelle mondiale toute sa vie était vice-consul. Il a travaillé un peu partout en Europe. Moi, c'est quelqu'un que j'ai fréquenté. Il venait chez moi. À l'époque, j'avais un restaurant. Il venait tout le temps chez moi. Il a toujours été chez moi. Le pauvre. Il venait tout le temps, presque tous les soirs, 3 heures du matin, parce que c'est un restaurant de nuit. Il vient boire un verre. À chaque fois, il dit, si tu as besoin de moi, attention, que tu m'appelles pas. Un homme de principe et de valeur. Paix à son âme.
aujourd'hui, chauffe l'hommage, parce que c'est pas quelqu'un qui a été raciste, qui a été vulgaire, qui avait de la haine au fond de lui-même. انا نعرف رجال راحوا ليه كيخدم في الكونسولا في باري وايا عاونهم كاع جامي خلا زوالي جامي مسكين خلا زوالي فوالا لي زون دون لا كابيلي لا بوزوان ماشي اللي يحوسوا يبعثوا الناس للحبس ولا للموت non tu veux faire de la politique c'est ton droit comme je l'ai toujours dit un peuple qui ne fait pas de la politique c'est un peuple mort et enterré c'est un peuple esclave fait de la politique mais dans le respect des autres on doit respecter les autres ماشي اللي يكون واحد ضد لي زيدي تاعك تقتلوه وتشريها له باش يقتلوه الناس ما تقتلوش انت باسكو ما تقدرش تبعث له اللي يقتلوه انديريكتومون c'est ce qu'ils m'ont fait à moi c'est pour ça qu'hier je ne sais pas j'étais un petit peu énervé سمحولي et pourtant j'ai pas dépassé mes limites mais je vous ai prouvé A plus B c'est des criminels et là je vais le prouver encore tout de suite je sais ce que j'ai envie de dire comment vous faites des lives pour traiter Améroche de tous les noms c'est un vendu vous avez même pas un respect pour les enfants de toucher même à ma propre petite famille c'est pas des terroristes c'est pas des ماشي إرهاب هذا هيا غدوة نمشي في الطريق باسكو على بالكم لي باج تاعكم كاع ترتبوا على ميروش بلي الدولة نتلاقى مع واحد كونتر الدولة مهبول في راسو ونمشي في طريق يعقلني يحلم وشو يعطيني تما تفرحوا تما تبيعوا لي فوتو على كريمينال moi j'ai prouvé au Kabyle que vous êtes des criminels نتوما إرهابيين ومازال je le prouve ومازال je suis là pour combattre jusqu'à la dernière goutte de mon sang parce que vous m'avez vraiment blessé vous avez pendant 2 ans vous avez touché à moi ça n'a pas marché pour vous et maintenant vous attaquez à mes enfants vous avez pas honte et qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants ah يقولوا ils ont fait quoi comme mal mes enfants هيا لا انا خرجت لكم طاي هيا روحوا اقتلوني لا راكم رجال هيا وولادي واش داروا لكم يا الكلاب واش داروا لكم ساكن يصون راهم يقراو راهم يعيشوا نورمال خاطرهم البوليتيك ما حبيتش ولدي حلفت عليه قلت كنت تدخل في البوليتيك نقتلك باسكو باباك خلصها غاليه سي بون واش داكم الدراري علاش vous parlez de mes enfants sur les réseaux sociaux زعما الناس هو هرب للبلاد ولادو الرخيص فيكم يدنا شوفوا واش راه يستنى الرخيص فيكم يدنا تشوفوا بعينيكم باسكو moi je sais ce que je fais je suis pas né de la dernière pluie mettez ça dans votre petite cervelle à 2 centimes la cervelle تاعكم ساكن فيها بن لادن alors c'est pas à moi de alors نبقى في السوجي دخلت لكم هذه برك باش pour que je vous prouve encore plus que ce sont des criminels ما عندهمش un autre statut en dehors du criminel مازال نعطي لكم دو بروف اليوم moi personnellement طلعت لقيت بوش بي شفت لونتيرمون دو لطيف حماني بيرسونال ما شفتكمش تما وراكم وراه درابو تاعكم وراه حماني قبيلي وراكم ما شفتكمش غبتوا وراكم وين رحتوا عند تروح ممكن ولا غير ما ساقي مي بار كونتر باش تحقر من مسن مع طوب الزمرمه باسكو تنطوث باسكو ملكه وحدس مسكين النبديه وحدس سي لايروبور يتبدا من الرقمات عفو صندوقيس على ميغازكا دير كازنتو راكون وين باسكو نوصف حماني الزمير مالا زرا مشلي في كدير كازن كنت في ناردينا كون هاد الشكل كون سكشنا السبيطار او نرزنا كون كل انفيرتيبرال عندي لو ماكيس تخرج موندو صراحه مكون واري قوفه فتسلعب ملي ماكيس في فرحات مهني اما كان يستخدم منا الجافوس كالو الناس ل 25 جوار استعقد ما سانز كفرحات لا فرحات ذا حقار
تحقر عاد تحقر الملكة أفرحة رش كاع براسك قجاني كتحقرنا ذيك وفات بوركو تو لا با في باسكو زيد قراح ديدي هذينا والله رد الكشمنا وكار سبيطار لو كان يروح يوم دكسنا ساكي والله راه السبيطار غادي يتشن صافي ثورا كمان هادي لي بروف بلي دي حقار صحا الو جو هضر شي بتي ميساج اليوم بغيو لكني قرنس مالك بن حموش هاغيون لافوار لماك سمانا قاعدة الله ما زرع وقال سمانا قاعدة نيت ضرا غابون زي غايتبع ما باريش يخدمها مي رسولوزمون جو في با دو بيتيز الور مو غادي ونقشيش هضره ونفلس العشاء ديال اللايف مو غادي ونقشيش قرناس محمد باريش بقبو سيناق فون 2000 en 2000 ذا حبيبي وسكيمر راسا جامي كسي جامي كسغات سي ان فرير ا دومان ابري دومان هكا الوغ موغرافيت نقدر واحد شويه القهوه كي نعرف مدوكالي دون الكافي اكونتي دون 18 قلنا فيغ شاتو روج قيما عاود مدوكالي واش ما ديسا اللي عاسلي مدوكالي والله مازك داودا ولا يتمثل لي تيموي صرا ناس نقشي شي ناس نروح سينا بونجو نروح قيما 2 مينوت السلام محمد ما السلام الا كنا صبحات انا تقولي ندي الطابله ديال انا نشوف فيها راسها بليطار تفاد مليح يولقى حرام نلاقي الفرحات يما بري اون فوتو باس زرا نقشي شاكي وزري غير والله عرفتو راه ما زريغ ما الا سي ريسبونسابل نا غيخدم هاك الكونسولا نا ياخد 600 درهم 600 بيي لي الجيريان il fait de son Algérie. Alors, ils ont publié la photo, ضرات فلاس يظلي الساكين غيو لاقي لافوار مالك بن حموش الروت للي الرو الحرام سماني ما نسنا الروت للي اشو دي يخدم هات وليد كاع يدمد لا فيديو ولا عشاء هات ها ما نقدرش يخرج الناس عملوا باللي على رجلي يا راجل ما نقدرش يخرج الناس عملوا باللي على رجلي يا راجل انا نفتح لكم اليوم انا ما فتحت لكم مانيش خرج يا الدولة تاعي يا خوتي الا تسحقوني الا نقدر نجيب راسي معاكم سحقوني. Il se plaît le pouvoir algérien de l'embaucher officiellement. Oui. Oui, monsieur Yariou Lafoire. Il laisse au mal, qui fait fait sa déclaration officielle pour l'État algérien. Parce que l'État algérien, ils sont sincères. L'État algérien, le Canada, c'est une énergie, un problème, ils vont m'aider. Que lui, vous êtes en train d'appeler à ma mort. Alors, si j'ai un choix à faire, vive l'État algérien, vive Tebboune, vive DRS, vive l'Algérie entière. Ah bah, l'Irhab du Mac Anavad à sa tête, Farhad Menni. Voilà. T'as eu ta réponse à Yariou Lafoire? Hein? الحمار تاع لافوار اخوتي سميتو الحفوار باسكو الحمار تاع لافوار مدريسي شويه راكم فاهمين هل قلتها بالقبايلي نعاودها بالعربيه باش يفهموها الناس كاع بون ديكستريميست vous avez pas honte à votre âge مقبله شفت شويه الديسكور تاعو اليوم دار اون انترفونسيون فرحت مني تموتوا بالضحك يا خاوتي ولا غير تموضوا بالضحك مازالوا لي ديسكور تاعو سي دي تكنيك بسيكولوجيك يجو توجور سور لي سونتيمون دو تاع الشعب قبايل براكابيلي يولي لهم توجور اللور باللي الدولة دارت وي سي فري يا يو 128 مار يا يو 497 كومبليمونتير en 63 اي تو سكي سون سوي ما تختار ما تيزوج وانت من 80 راك في التيران واش درت دون موا
où tu donnes au peuple algérien en général un bilan positif. Tu du vent. تبي غير الريح في شبك. عايش على ظهر تاع قبايل غير بلا haine. Enlève la haine, parle-moi de la politique, du projet de la société, si tu as quelque chose à proposer. Ton discours tout à l'heure, c'est un discours banal. C'est un discours banal. Oh, tu nous apprends rien. Rien de sérieux. Tu joues sur les sentiments, pas des Kabyles. Des innocents Kabyles اللي ما يعرفوش البوليتيك. باش تدخلهم الآن يروحوا مساكن يموتوا ولا يروحوا للحبس. ها. نتعيب عليك؟ Des centaines de tombes. Des jeunes Kabyles. وما زالك تبروفيتي في الدم تاعهم وتشربوا. راك تنح العظام تاع لي جون اللي ماتوا راك تاكل فيهم وما تحشمش. À ton âge, 70 ans. Ah, change un peu de politique. Fais de la politique politicienne comme tout le monde. Est-ce que, ya khawti, qu'est-ce que Saïd Saadi a profité de la situation? Il parle des morts. Il provoque l'État algérien avec les jeunes, مساكن اللي ماتوا, avec leur mémoire. شتو عمر بن يونس ولد علي الهادي حاول تفهم ليها. يكونوا واش يكونوا والله ما على بالي بهم. مي الحق يقال جامي سمعت عمر بن يونس لا يكسبلواتي لا ميموار دي فيكتيم. جامي سمعت بالعيدة بريكا مسكين جبد كاع روحو. جامي سمعت واحد من لي زونسيان زاكتور بوليتيك دو لا كابيلي ils ont tous fait des erreurs. مانيش نشكر فيهم كاع داروا غلطات مي الغلط تاعهم عندها دي ليميت. sont pas ils ont pas été plus loin, ils sont pas criminels. وانت مازالك تاكل في العظام نتاع الموتى. او عيب عليك. ما j'ai jamais entendu parler من نهار رخصك ولد الحسين يتحمد جيجورتا حاوزك ملي فينيغار حاوزك لا لوفي دو كور حاوزك منها جامي تهضر على حسين يتحمد. نهار لونتيرمون دو حسين يتحمد يا في كو دي درابو الجيريان تما ما روحتش تاني باش تبين روحك ما بعدش ما حقرت غير النعلية. Comme tu as fait du mal à son fils toute sa vie et tu l'as fait pour sa maman sans état d'âme. عندك حتى رحمة يا مسيو فرحات مهني. Sois bonhomme. Bonne nuit mes chers frères et sœurs, je vous laisse. À demain inchallah, on est toujours là. اوان مانيش طالقهم درك هكذا tous les jours باش تدخل في راسهم باللي عميروش يتيتو ما يخافني منكم مني واحد اخر. فيفون الجيري حبيتو تسميو لي دي ار اس ولا تسميو لي فوندو ولا تسميو كيما تحبوا. الاخبار تجيبوه توالى. Bonne nuit mes chers frères et sœurs. Je vous souhaite une excellente nuit.